Mwaramutse tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Ibintu mu karere bikomeje guhindura isura mu buryo butari bwitezwe cyangwa se mu buryo bwatunguye benshi, bukomeje no gutungura benshi umunsi ku wundi. Utigute nyine bitari byitezwe nivyo biri kuba. Turajya muri Kongo, imirwano ikomeye yubuye muri Uvira. Mama 13 FARDC, Wazalendo na FDNB barahanganye ku rwego ruremereye mu nzira zigana muri Uvira. Contre-attaque, d'attaque. Ndaje nkubwire neza umugambi inyamukuru w'iyi mirwano yubuye n'uburyo Uvira iprotejwe ku rwego ruteye ubwoba. Abarundi baba bafite imbunda karabutaka, burya koko ababirigi baramenye, kandi FARDC nayo nuko nguko. Udakeneye 23 na ifite ibikoresho bidasanzwe byo kwirwanaho ndetse no kuri iki gitero cya offensive. Ndaje mbikubwire bitari ivyo gusa. Jean-Luc Habyarimana ngo ategejwe mu gihugu cy'u Burundi. N'umuhungu Habyarimana, gahunda imujyanyeyo ni injyana muntu, gahunda imujyanyeyo ni igitero gikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda ngari gupanga we na Ndayishimiye. Yagiyeyo ryari, biteganijwe ryari, ese umupango wabo nuwe? Ibi uraza gutangazwa navyo, ariko bano bagabo barategura sana, nubwo bashobora gutegura gasanga abandi babiteguye kurushaho. Ku rundi ruhande ariko umugore wa Habyarimana ari wenyine wa Jean-Luc Habyarimana ari mu nkiko, yongeye kugezwa mu nkiko, aho Ufaransa bwabyukije dosiye za Agathe Kanziga kuzashinjwa mu mateka y'u Rwanda by'umwihariko bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi. Ni nyuma yuko mu minsi ishize yazaga nawe yagizwe umwere ndetse ngo ibimenyetso byabuze byamushinja, ahubwo yatangiye kuvuga ngo nawe ni victime w'ibyabaye mu Rwanda mwaka wa 1994, avuga yuko nawe ari mu bantu bagizwe ingaruka n'iyi jenoside yakorewe abatutsi ngo kuko yatakaje mu mugabo we. Ariko inkiko z'Ufaransa ziti wait, reka tubanze tubigenzure neza, tumenye ni iki kijya mbere, tumenye ese kuko umugore wa Habyarimana Agathe Kanziga nta nahuriye n'ibizaha byabereye ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ruti mu muryoza ahubwo amabara yakoreye kuri buno butaka kuko ni menshi, yakoze ibidakwiriye, yakoze byinshi bibi, kubw'ibyo ngibyo akwiriye kubiryozwa, akwiriye kwatakwa, akwiriye gushinjwa ibyaha byose yakoze. Ibyo nje namwe turabigarukaho. Bitari ibyo gusa rero, turaza kugaruka no kuri iyi nkuru ya Perezida Paul Kagame wagiriye uruzinduko muri Botswana, aho yasuye mugenzi we. Hari ubufatanye mu bukungu, amasezerano araza gushyirwa mu mukono, ndaza kwikubwira icyakora ku mugoroba wa tariki 6 yasangiye yahuriye ku muhuro na Perezida wa Botswana n'uruzinduko rw'iminsi 2. Yitwa Tshisekedi Tshilombo, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze ijambo rikomeye ng'akarere kitega impinduka zidasanzwe muri iki gihe. Olingate ubyange cyangwa se uzemere. Nyemerere ngo ikaze maze kamwe ku kandi kubiri kuvugwa ngi nawe tubigereho nta kimwe dushize ku ruhande. Jewe ndumungu wa Kamanzi w'uruwande ngo ikaze ngo tugende ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Nyemerere duhera hangaha kuri imirwano ivuga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirwano y'imbaraga buretse mu minsi ishize itari myinshi. Vango mu minsi mike gusa ishize hari amakuru yavuzwe yuko hari gahunda ikomeye cyane iri kwerekeza ku mujyi wa Uvira. Gahunda yavuzwe cyane cyane kuri 23. Byabanje byavugwa yuko hari imbunda za rutura zirasa ibisasu biremereye za launchers zigwishyirwa muri Sange, Remera n'ibindi bice byegereye ako karere. Noneho kandi hakavugwa amakuru akomeye avugwa yuko M23 busibye no kuzana ibyo bikoresho ngo yanamanuye abasirikare benshi b'inkorokoro, abasirikare b'imbaraga bagumye gukubita bakarimbura ku rwego rukomeye, bamanuka berekeza muri Uvira. Zavuzwe ko 23 gupanga umupango ukomeye cyane wo kujya gufata umujyi wa Uvira ku yindi nshuro, nyuma yo kubona ko Wazalendo, FARDC, FDNB n'abacanshuro muri uyu mujyi wa Uvira barimo kwapangira ibitero biremereye
ku bice genzurwa na 23 ndetse amwe mu makuru akavuga ko ivyo bitero bitagomba kurangira muri izo bice gusa ahubwo bishobora gukomeza kajya no mu gihugu cy'u Rwanda. Aho niho hatangiye gutegurwa urundi rugamba rutoroshye rwo gukingira ibi bice birimo Kamanyola, Nyangezi ndetse na Bukavu ngo birinde ko ibitero bizabageraho, ahubwo batake bakurikije uburyo budasanzwe bwo kwerekeza ibyerekezo bya Uvira. Kuva rero batangiza iyo gahunda kumanura ibikoresho bya gisirikari, FARDC Wazalendo bakomeje gutanga impuruza cyane cyane ku bazalendo bandi ngo bitegure kuza kurwanira igihugu, ari nako bateguza abaturage babwira ati mube calme, mwihangane kandi mube maso. Igisirikari cya FARDC yekora umurimo hambaye kize kibarwanirire, gusa urugamba rwo ntitubahisha rurahari. Kuri ubu rero haravugwa koko ivy'urugamba muri kano karere. Makuru aturuka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko kuri wa gatatu ushize umutwe wa F23 n'inturo ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa bari baramukiye mu mirwano ikomeye cyane iri kubera mu ntera ntoya uvuye mu mujyi wa Uvira. Nkuko amakuru yaturukaga kuri tele abivuga, amakuru atandukanye yemeje ko imirwano iri kubera mu duce twa Kigolo, Kigundwe ndetse na Kabunambo duherereye mu metero bibarirwa muri 26 gusa uvuye muri Uvira centre cyose mujyi wa Uvira. Kigoro amakuru yemeza yuko ahanga hatangizwe igitero gikomeye cyane na mama 23. Kigurwe Wazalendo baje guproteza Kigolo batangira kurasa gusuka ibisasu byinshi kuri mama 23. Kabunambo higeze kwitirwa 23 kagenda ibari nyenyeri, bonge kuvuga bati ntabwo dushobora kuzihanganira, mwaradukwise turabyemera tumuratuvana, ariko ubu ngubu olingate mugomba kubasiga namwe agatwe. Ibisasu byinshi koco piko bava ruguru bashafata Kabunambo ku rwego ruremereye ngo bavane mu FARDC n'abarundi barunzwemo ku rwego rudasanzwe. Mama 23 amakuru avuga yuko barebesheje inzega FARDC babahaye isomo rya gisirikare aho muri Kabunambo, ariko by'amasaha makeya FARDC ntibamenye uburyo yongeye gufata izindi imbaraga zabo mu masaha y'umugoroba kugeza ku isi 2 bongera gukoresha nabi imbaraga zabo za rutura bahangana na mama 23 bayikubita imbimbiko basa n'ayisubiza inyuma. Gusa mama 23 ngo hari imbunde 3 ziteretse mu bice uturuka mu gice cyegereye Sange, ariko mu gice cy'Uburasirazuba n'indi mbunda yariri imbere uturuka ku muhanda uva ruguru gana muri Kabunambo nyirizina. Izi mbunda zazengereje bikomeye cyane FARDC ku buryo ibyo bibwiraga byagiye biba imfabusa. Ariko kandi ku rundi ruhande mama 23 ngo position zabo ebyiri zari zegereye Kabunambo zatwitswe birangira bazivuyemo barahunga. Niba koko ibyo FARDC na Wazalendo bivuga kuri X byaba ari ukuri. Amakuru akomeza avuga yuko imirwano M23 ihanganyemo n'ihoro ririmo FARDC na Wazalendo kugeza ubu iracyagoranye cyane kumenya uko impande zombi zikwitwara mu mirwano, ndetse yaba 23 cyangwa Kinshasa nta uragiye icyo atangaza usibye Wazalendo bake bakunze kuvuga ibintu byabaye kuri za réseaux sociaux cyane cyane X namwe mu banyamakuru, ariko nta tangazo officiel latangazwa na FARDC cyangwa se M23. Icyakora abaturiye utwe duce bo barumva biturika byinshi. Amakuru akanemeza ko ku munsi w'ejo ku isaha 9 za kumugoroba abatuye ku muhanda uturuka Uvira ukanyura neza mu gice cya Kiliba werekeza Luningo babonye umurongo w'imodoka bya gisirikari bya Tata bitwaye abandi basirikari b'abakomando mu ngabo z'abajepe babandi baze Garde Republicaine bazanywe muri Uvira, ndetse n'izindi zitwaye ibikoresho bya gisirikari nk'udusanduku tw'amasasu, ndetse babonamo na za rocket launchers ebyiri zo mu bwoko bwa Katyusha zerekejwe muri cya cyerekezo. Basa naho koko no bapanuye intambara ku rwego rudasanzwe. Fire bivuze yuko umuriro cyangwa se intambara mu buryo bwa nyabwo yongeye kubura. Ikitwaga gahenge cyarangiye, fini de l'CSF de l'CSLF. Bisa naho byarangiye byanyabyo ibyo guhagarika imirwano, ahubwo umurwano wongeye gutangira byanyabyo Uvira. FARDC bakavuga ati ne tombera jamais, nagizigira igwa mu maboko ya mama 23. M23 kavuga ngo Uvira va tomber, Uvira igiye kugwa mu maboko yacu, muzemere cyangwa se mu bihakane, dufite imbaraga turi ntare za Salambwe. Abandi bati ahubwo mwikururiye umuriro waka, tuje kwavana no mwari muhagaze, Kamanyola mwe muyisezera kandi Nyangezi mwe muyisezera, turaje ndusubira inyuma. Hari ibintu bitatu ugomba gutekereza ngaha. Koko impande zombi zimaze iminsi zigaragara ko zitegura imirwano itoroshye muri kano gace. Rimwe,
FARDC yasutse ibikoresho byinshi bimwe byageze ku kigo cy'indege cya Mekiwani Ndadaye International Airport, ibindi byanyuze amazi biturutse Kalemi, ibindi byari bisanzwe biri muri kino cyerekezo byarakusanije ngo bizakoreshwe mu kugaba igitero kuri 23. Ibikoresho bwabyo ntibyikoresha, biba bikeneye abaparakomandos cyangwa se abasirikari kandi bazobereye iby'urugamba bashoboye kurwana intambara ivumbi rigatumuka, nanjye ngivumbira nako umwanzi agahunga. FARDC yazanye abasirikari b'uburyo bune. Mbere yazanye abagarde republicaine bavuye Kinshasa baca Kalemi barambuka baraza bahura na bagenzi babo bari banyuze mu gice cya Kisangani bari mu mutwe nyine wa Force de Tigre, ariko amakuru akwemeza ko bereje abasirikari 150 bonyine, bivuze ko nta batayo irimo. Gusa abasirikari ba Tshisekedi Force de Tigre ni bamwe mu bizerwa kuri uyu munsi afite, batojwe n'abanya-Israel, batozwa n'abafaransa ndetse banatozwa n'abarusiya, bafite imyitozo iremereye. Ni utarya urukwavu ujye wemera ko ruzi kwirukanka. Aba ngo bazifitwe ubuhanga bukomeye kuri 23 nayo ibe yiteguye intambara idasanzwe nayo, ariko ngateguye abasirikari. Aba gatatu ni ingabo z'abarundi. Abarundi nabo bongejwe ku butaka bwa Kongo nyuma yo kumenya yuko ngo hari umugambi wo kuba intambara ishobora kuva muri Uvira yambuka muri Bujumbura. Ibi ntabwo bwa mbere uzumvise. Bazanwe mu gice cya Uvira bakambika muri Runingu, abandi Kiliba, abandi baza hino muri Fizi ngo hegereye mu gice Kigadina Minembwe, bongeramwe abasirikare benshi kugira ngo niba urugamba rutangiye bakushumurira icyarimwe bazamura. Abakane ni Wazalendo. Ubu ngubu nushaka ujye ubita igisirikare gikomeye. Yego ngize igisirikare gikomeye. Leta nkubwira ibintu bitatu. Waruzi neza yuko mu gisirikare uzi neza ko ari kurwana ugatsindwa cyangwa se ugatsindwa. Gutsinda ni ukwica, gutsindwa ni ukwicwa. Muri bano basirikare ba Kongo rero cyane cyane Abazalendo baba bariyemeje kujya mu buryo bwa kinyeshyamba nko gushaka imibereho. Babyita ko ari ugupagasa. Abazalendo mu gihe cy'urugamba rugitangira barapagasaga ariko ntibahembwe, kubw'ibyo bakihemba. Utwara uduhene tw'abandi, inkoko, inkwavu, sumbirigi bakabijyana. Rimwe na rimwe bagakora n'ibikorwa bibi cyane bya violation, gufata abagore ku ngufu, ibyabisa gutyo. Gusa nyuma y'uko Tshisekedi Chilombo ayigarura imitima yabo, barwana nk'abiyahuzi. Yigarura imitima yabo ate? Yabafashe nk'abasirikari, ashyira itegeko ribagenga. Icya kabiri, abagenera umushahara. Icya gatatu, agahimbaza musyi. Icya kane, imiryango yabo arayimenya. Umuntu wagiye gupagasa uhabwa amafaranga ku kwezi yakora neza akamagahimbaza musyi kandi umuryango ukitabwaho. Uyu nguyu yararwana hasi hejuru, niyo adafite umwitozo atera amabuye. Uko niko Bazalendo muri iyi minsi bameze. Ntibakiri babandi bakangakangaga mbere. Niyo mpamvu mama 23 nayo kubwira neza ko igwangana n'ihuriro rikomeye rya Kinshasa nubwo ngo batabarenza amavi. Uko nayo 23 nyine ngo ntintari za Sarambwe izobowe na Sultan Makenga bafite umwitozo ukwiriye. Gusa kuri tere niho bigaragarira. Kuri ubu rero urugamba rufitwe nmo iryo huriro rimeze gutyo, ukongera ihuriro ry'abacanshuro baza iyo rukomeye cyane cyane bagiye gukoresha indege za drone, niho bagiye gutangira guhangana na mama 23. Hari ibintu twakitega muri iyi ntambara bijya nko muri 5 yongeye kubura. Icya mbere, dushobora kwitega yuko uru rugamba rushobora gukomera rukaba rwagaruka ku mutwe wa mama 23. Buzibuka ko igihe mama 23 n'uri yatangizaga urugamba rujya gufata umujyi wa Uvira, icyo gihe leta zimwe za Amerika zashinje u Rwanda, zishinja nayo 23 kurenga ku masezerano y'amahoro agena ihagarikwa ry'imirwano, maze ukajya gufata Uvira ku itegeko ritarimwe impuhwe rikamutse leta zimwe za Amerika ryabwiye 23 kuva muri Uvira bagasubira inyuma. Uko gusubira inyuma kuri 23 ni kwashimishije leta zimwe za Amerika, kubera yuko ngo ntibagiye aho bababwiye kujya. Ibyo nibo byumva neza. Amerika ntabwo yishimire M23 ubwo n'u Rwanda bakunze kuvuga. Bavuga ko nubundi bakomeje kugaragaza ibimenyetso ko bagishaka Uvira. Ku bitero byabitangijwe na FARDC barasa kuri 23 igakora ibikorwa bya defensive byo kwirwanaho. Birahagije kuba Kongo nkuko bisanzwe n'undi yashinja M23 ko ari bo bagashoza intambara bo guteza intambara kuri FARDC kwirwanaho. Kuba M23 yapfa kuvuga ngo byumvikane biragoye. Dore impamvu ya mbere, kuba nyine Amerika yarabashyize muri kagatebo ko kuba ari abantu batumva badakurikiza amategeko yabo. Nubwo imahanga yavuga iti none twebwe twakwiza amategeko yanyu batwice, tumva no kwirwanaho da baturasa tubarasa.
Ibi rero kabyazanira nanone icyo twakita uburenganzira kuri Kinshasa bwo komeza intambara mu buryo bwa defensive kandi ari offensive, gutera atari ukwirwanaho. Ikindi nuko byabigiye kudobza ibyari byemeranijwe mu minsi ishize ari ibyo mama 23 yasinyiye, birimo kurinda abatanga ubutabazi no gukora icyitwa CSLF. Babyemereye MONUSCO, babyemereye ibihugu by'Iburayi ndetse babyemerera mu Busuwisi. Ibiganiro bya Doha byakomeje mu Busuwisi Montreal. Nimba M23 ishinzwe kuba ari bagashoza ntambara, ukamenya neza yuko none urwa rugamba Tshisekedi ndetse na Kinshasa bari bamaze igihe kinini bavuga ko ariko ruzarangiza intambara, babagiye kurutangira, ubwo byabahira bikabahira, byabakushumukana bikabakushumukana, bakaba bameze nk'abantu batemye ishami ry'igiti bicayeho akabono hasi ngo pi. Izo rero ngurwo rugamba ruri muri Uvira ndacyari gukurikiranira, ariko kamwe ku kandi ubwo nuvuga ngo ukomeze kubana natwe ibiraza kuvuga kuri runo rugamba ndabikuhera ku gihe update zarwo. Twinjiye hangaha, urubona ku ruhande rw'iburyo yitwa Jean-Luc Habyarimana, ruhande rw'ibumoso yitwa General Major Ndayishimiye Evariste alias Neva, ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, undi ni umuhungu wa Habyarimana waza yibuye u Rwanda. Amakuru yemeza ko Jean-Luc Habyarimana agiye kugira uruzinduko mu gihugu cy'u Burundi muri kuno kwezi kwa gatanu. Kizaba kimuzanye mu gihugu cy'u Burundi nkuko giye byamujyanye Kinshasa, nukuganira ku buryo bakoresha kujya bahiri ku butegetsi bwa FPR Inkotanyi, baze kubura igihugu cy'u Rwanda nko babyita, gufata igihugu cy'u Rwanda. Nubwo u Rwanda avuga yuko ari umugambi wo gukomeza ikorwa byabo bibi bya FDLR. Jean-Luc Habyarimana nyuma yuko mu minsi ishize yanditse amagambo menshi cyangwa se twavuga ngo text nyinshi kuri X agaragaza ibyo nenga ku Rwanda, agaragaza uburyo u Rwanda rumwitawaraho ndetse n'imigambi ye. Mu ngo ya politike warakomeje ndetse ngo kuri ngubu arashyigikiwe cyane. Hari ibihugu bitatu bivuga ko biri inyuma ya Jean-Luc Habyarimana, uburyo u Rwanda rugomba no kwitegura cyane cyane guhangana nabo, nubwo nyine atari by'urubwiriza ruvuga yuko iyo ufite umwanzi ugomba guhora witeguye. Igihugu cya mbere ntabwo ari cyo muri kano karere, ni Belgium, Ububiligi, rwifuza kuvanaho ubutegetsi mu Rwanda bagashyiraho ubutegetsi bundi bushya. Hari ukuntu ugomba kumva ko ibihugu byakoronije kano karere byiyumva, ubutegetsi buriho ugomba kuba buhuje nabo, ubyanga cyangwa se uzemera, uko niko babishaka. Iyo utabyemera baraguhiga hasi hejuru. Burya ngo byayikoresho byazanwaga mu gihugu cy'u Burundi niyo gahunda, nubwo Ububiligi bwabihakanye n'u Burundi bukabihakana, ariko amwe mu makuru atangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye birimo na The Great Direct Eyes bavuga yuko ari wo mugambi. Jean-Luc Habyarimana nyuma yuko avuye muri Kongo bakemeranya gufatanya, basanze batanyura mu buce cy'uburasirazuba bwa Kongo ngo batere u Rwanda. Impamvu nuko bavuga ko muri icyo gice cy'uburasirazuba bwa Kongo kirimo FDLR, kandi FDLR ni umutwe w'abajenosideri wigeze ushyirwa ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba na Leta Zunze za Amerika, nubwo kuri ubu ngubu urwo rutonde FDLR itakiruriho. Hibazwa n'impamvu Leta Zunze za Amerika zavanye FDLR ku mitwe y'iterabwoba. Nabyo bamwe bavuga bati harimo umugambi ukomeye cyane, kuko ugiye n'umutwe uguteye utari w'iterabwoba wavuga ngo bari kurwana n'umutwe w'iterabwoba wenda ngo aguhe n'umusada. Reka ubwo kurwana nk'abandi bantu basanzwe nyine ugomba kwirwanaho. Buriya nk'iyo ugira ngo Kongo iri kurwana n'umutwe nka Al-Shabaab cyangwa se Al-Qaeda, atari 23 amahanga bayarabyinjiyemo akaza kurwana, aho bari 23 byagomba kubanza byasobanuka neza ninde bashaka iki kubera iki. Ibyo nibyo bashobora kuba ari gupangira FDLR gusa, ariko nundi babonye ko bishobora kugorana cyane batutse muri icyo gice cy'uburasirazuba bwa Kongo. Ariko si impamvu yonyine, igice cy'uburasirazuba bwa Kongo bisa naho hagoye cyane, kuko ahari 23 na ahantu hanini FDLR hiryo ngiyo wavuga nko kurenga u Rwanda inshuro 2 cyangwa se 3 ukabona kugera FDLR. Izo ntambwe zose rero byabasa kuzinyuramo barwana intambara. Mu gihe mu gihugu cy'u Burundi nukambuka umupaka gusa, Kirundo tayari mu gihugu. Rero uno babonye ko ari ngombwa banyura bagaba igitero icyarimwe batera ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi bikaba nanone ari umugambi ukomeye. Kubera iki? Bishobora kwiza intambara ikwera muri Uvira. Intambara yo muri Uvira wibuke ko u Burundi bwateguje isi yose. Ni ibintu bizwi ko isasu niyo ryari rya Kalashnikov riguye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi rivuye kuri 23. Tari ngo Burundi buzahita burasa u Rwanda. Nibyo batagereje umuryango w'abibumbye, sibyo ntekereje. Bavuze yuko irindi isasu izagwa mu gihugu cy'u Burundi bazabyitura u Rwanda. Ubwo bivuze neza ko uyu munsi noneho iyo mbarutse ishoboka ko bari kurwana na 23 hafi y'imipaka yabo. Bubwo bashobora no kwirasaho bakangiza kubyitaye 23 bagatera
ariko agomba gutera ngo nyuma y'umugambi baba bamangije kugirana na Jean-Luc Habyarimana ku buryo gutera bakava no butegetsi Jean-Luc Habyarimana agomba guhita mu bwo butegetsi. Nibyo biri gutangazwa kuri ubu ngubu. Jean-Luc Habyarimana azaza mu Burundi aganena Ndayishimiye kuri uwo mugambi cyangwa se uwo mupango. Itegeko bizaba bikava mu intambara kuko bivugwa cyangwa bazabona ko u Rwanda rudaterwa. Ibyo simbizi. Uyu yitwa Agathe Kanziga ni umugore wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Urukiko rw'ubujurire rw'i Paris mu Faransa ku wa gatatu tariki 6 Gicurasi rwanzuye ko iperereza ku ruhare rw'umugore wa Habyarimana Agathe Kanziga akekwa muri jenoside yakorewe abatutsi no kwitegurwa ryayo iryo perereza rikomeza. Uru rubanza rwagombaga gusomwa tariki 8 Mata rusubikwa ku mpamvu zitatangajwe. Kwa gatatu umucamanza w'urukiko yavuze ko abacamanza baciye urubanza mbere batahaye agaciro gakwiriye ubuhamya bumwe na bumwe n'ingingo z'amateka y'ingenzi muri iki kirego nk'uko ibiro ntaramakuru AFP by'Abafaransa byabitangaje. Ni nyuma yuko uruhande rw'abarega rwajuririye umwanzuro w'urukiko wo mu mwaka ushize wavugaga ko nta bimenyetso byerekana ko Kanziga y'imyaka 83 yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, bityo ko nta mpamvu yo gukurikiranwa mu bucamanza. Kanziga wahoze ari umugore wa Juvenal Habyarimana perezida ashinjwa n'amashyirahamwe y'abafasha barokotse jenoside kugira uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa ubwicanyi bwari bugambiriwe ubwabo bwibasira abatutsi mu 1994. Uruhande rwa Kanziga ruvuga ko nta ruhare yagize muri ibyo bikorwa ndetse rwemeza ko ahubwo nawe ari mu bagizweho ingaruka n'ibyabaye mu Rwanda muri uwo mwaka kuko ruvuga ko umugabo we yishwe kandi Kanziga yahunze igihugu ubwicanyi bugitangira. Mu mwaka wa 2007 Kanziga ari mu mboni z'ubucamanza mu Faransa ariko ntabwo aragezwe imbere y'urukiko kuzashinjwa na Collectif des Partis Civils pour le Rwanda CPCL. Ibi rero bigatuma Kanziga akomeza kuba umwere kugeza amagingo aya n'umwereda kuko na rukiko rwamuhamye ibyaha kandi umuntu ataramwe ibyaha n'urukiko biba ari amagambo nyine abakiri umwere imbere y'ubutabera. Benshi bakavuga yuko mu butabera bw'Ubufaransa harimo abantu batindatsinza urubanza ku buryo rwajya kumera nk'urwa Kabuga Flessier ku buryo rutazanacibwa kuko iyo umuntu ari kujya mu myaka 80 n'ingahe ari kwegereza imyaka yo kuruhuka, imyaka yo gupfa, buryo urwo rubanza rwazarangira idosiye ikazingwa nyiri urubanza cyangwa se nyiri ibyaha atabonetse. Kandi ibyo nyine biba bifite icyo bivuze cyane mu butabera, abapfuye ari umwere mu butabera. Tugaruke kuri iyi nkuru. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasuye Botswana. Ni igihugu basanga bafitanye amasezerano cyangwa se ubufatanye mu bikorwa bitandukanye kandi ni igihugu wavuga yuko nacyo kiri mu nzira nziza y'iterambere yowe n'umugabo bakunze kwita umustar. Perezida Paul Kagame yageze i Gaborone mu murwa mukuru wa Botswana aho yatangiye uruzinduko rw'akazi rw'iminsi ibiri ku munsi w'ejo hashize. Ko igihugu akigera ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyitiriwe Sir Celeste Khama yakiriwe na mugenzi we wa Botswana Duma Boko ari nawe wamutumiriye gusura igihugu cye cya Botswana. Ikindi wamenya nuko nyuma yo guhura uruzinduko wa Perezida Paul Kagame i Gaborone wabanjirijwe n'inama ya kabiri y'ihuriro rihoraho rihuza u Rwanda na Botswana mu bufatanye GPCC yabaye hagati ya tariki 4 n'iya 5 Gicurasi 2026 bigaragaza ubushake bw'ibihugu zombi bwo gushyira imbere ubufatanye buteguye neza kandi butanga umusaruro. Ikindi wamenya nuko Perezida wa Botswana binyuze mu Perezidansi baherutse gutangaza ko uruzinduko rwa Perezida Kagame muri iki gihugu ugaragaza indi ntambwe ikomeye mu gukomeza guteza imbere umubano hagati ya Botswana n'u Rwanda ukavana ufatanye bukomeye mu by'ubukungu. Yavuze kandi ko uruzinduko rwa Perezida Paul Kagame Gaborone rwubakiye ku ntambwe yatewe mu ruzinduko rwa leta ubwo mu mwaka wa 2019 ubwo hafatwaga icyemezo cyo gushyiraho GPCC nk'urwego rugamije kurushaho kwimakaza ubufatanye hagati y'ibihugu zombi mu bijyanye n'ubukungu. Muri ruzinduko Perezida Paul Kagame na mugenzi we bazagirana ibiganiro byihariye biribanda ku bucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga, ubukerarugendo, inkingo z'amatungo, ingendo n'ubwikorezi ndetse n'ubufatanye mu ruhererekane rw'agaciro k'amabuye y'agaciro cyane cyane ya diyama.
ukanamenya kandi yuko muri uru ruzinduko rwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame, Perezida Kagame biteganijwe ko agomba gusura sosiyete icuruza amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa diyama ya Diamond Trading Company Botswana DTCB. Muri uru ruzinduko biteganijwe ko u Rwanda na Botswana bigomba gusinyana amasezerano atandukanye arimo ajyanye n'ubucuruzi n'ishoramari, ufatanya hagati y'ikigo gishinzwe guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari muri Botswana, Botswana Investment and Trade Center, n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iterambere, Rwanda Development Board RDB, ndetse n'amasezerano agamije kwirinda gusoresha kabiri, Double Taxation Avoidance Agreement, agamije koroshya ubucuruzi ndetse n'ishoramari. Ukanamenya ko kandi muri runo ruzinduko haranabaho ihuriro ry'abikorera cyangwa se Business Forum yabaye ku itariki 5 ariko rigomba gukomeza. Perezida Kagame yaherekejwe i Gaborone na minisitiri batandukanye muri guverinoma, abayobozi bakuru mu nzego za leta ndetse n'intumwa z'abikorera. Perezida Paul Kagame yarukaga muri Botswana muri Kamena 2019. Muri ruzinduko rwa mbere yaragiriye muri iki gihugu n'uruzinduko rwasize yakiriye anagirana ibiganiro ibiganiro na Mokgweetsi Masisi wayoboraga iki gihugu icyo gihe. Kuri ubu rero bavuga yuko ubufatanye bwabo hari ikintu gishoboka ko bwazana cyangwa se bwatanga ubufatanye bw'ibihugu zombi, nabyo bamwe bahera bavuga yuko byange bikunde bishobora gutanga umusaruro ukomeye hagati y'ibihugu bibiri. Tuze kuri Tshisekedi Tshilombo, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ari imbere y'itangazamakuru ubwo yaganiraga naryo. Yabanje yavuga amagambo agaragaza impinduka biteze muri Kongo ndetse n'uburyo leta ya Kongo yiteye cyane ku bibazo byayo bifite aho bihuriye n'ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'uburyo bwo kunoza imibanire n'akarere muri rusange. Tshisekedi Tshilombo yanagarutse ku kuba hari bitagenda neza mu gihugu cye, ndetse yemeza yuko ari ngombwa kugira ngo byitabweho kandi bibonerwe umuti vuba bishoboka. Ari naho yahamije neza cyane icyo nkawe nka perezida ashyize imbere muri kino gihe. Amagambo ya Tshisekedi Tshilombo reka nge nawe tuyumve yiganirira n'itangazamakuru, ariko ndavuga ijambo yabanje kuvuga mbere yuko aganira n'iryo tangazamakuru. Tshisekedi Tshilombo yagize ati: iteka ryose ikiganiro nk'iki ngiki gitanga amahoro, ubumwe bw'igihugu, inyungu rusange ndetse n'ituze ry'igihugu. Ariko ikiganiro ntigishobora gukoreshwa nabi se nk'igikoresho cy'igitutu gutumira mu nzira inzego cyangwa se imbogamizi kugaragariza abaturage itegeko nshinga ndetse no ku mategeko ya Repubulika. Ku bijyanye n'impaka ku itegeko nshinga rero, ndashaka gusubiramo ihame ryoroshye: nta kibazo cy'inyungu z'igihugu ntibyashoboraga gufatwa gutyo, ucibwamo ibice cyangwa se kubuzwa ugutekereza biri muri byo. Igitekerezo icyo ari cyo cyose ku byerekeye inzego zigomba gukoreshwa muri ibi ngibi zirasobanutse kandi zikurikije gahunda mu kubahiriza byimazeyo icyo leta igororotse inyuzaho, kandi mu buryo budahutaza kandi mu buryo butabangamira abandi. Itegeko nshinga ntabwo ari igikoresho cy'imyemerere, ni ikintu ahubwo cyo korohereza imikorere. Ni amasezerano y'ibanze atunganya ubuzima bwacu dusangiye, akagira garanti ku buringanire bw'inzego zacu kandi karinda ituze ry'igihugu. Ibi bisaba ko turikoresha neza cyangwa se tunarijyaho impaka mu buhanga, tugategana amatwi kandi tukareba neza inshingano no kumva ko ari inyungu z'igihugu. Amaherezo icyo Repubulika ikeneye uyu munsi ni ukureba ubumwe ku bintu by'ingenzi, inshingano mu itandukaniro ndetse n'ubukure mu biganiro mpaka ku babireba. Banyacyubahiro rero, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bihe bikomeye mu mateka yayo, aho tugomba kwiyumvisha byuzuye iherezo ryacu. Igihugu cyacu ntabwo ari igikene, dufite byinshi ahubwo dufite amateka agoye bitewe n'ubugizi bwa nabi, binyuze mu ntambara z'ubugizi bwa nabi dushorwaho, bikunze no mu miyoborere mibi, ubucuruzi bw'abantu ndetse n'amahirwe menshi cyane twibuza. Nubwo bimeze gutyo, turacyari kimwe mu bihugu bifite ingamba zikomeye kurusha ibindi byinshi ku isi, kandi nk'igihugu cy'umutima wa Afurika, bitewe n'uko umutungo kamere udasanzwe twe tuwufite, bitewe n'uruhare runini rw'ibidukikije
muri kano karere k'ibiyaga bigari binyuze nanone mu butwari bw'abaturage bacu n'ubuhanga n'imbaraga by'urubyiruko turaba ingenzi. Inshingano zacu z'amateka ni ukuguhindura ubushobozi bukaba noneho imbaraga nyazo, ugahindura umutungo wacu ukaza akazi, amabuye y'agaciro yacu akatubera ubukire mu nganda, urubyiruko rukabana mu akazi, kandi umwanya w'ubutaka wacu ukabyaza umusaruro. Ubudasa bwacu nk'imbaraga n'ubudasa bwacu nko kwiyongera mu mbaraga z'igihugu. Ni muri iki gihe rero, muri iki gikorwa niyemeje ubwitange kuva nagera ku butegetsi nk'umuyobozi mukuru, ndetse mfashijwe na guverinoma n'ingabo zose z'igihugu n'abandi bose mu gihugu. Icyo dushize imbere ni uko Repubulika Iharanira Kongo iba igihugu gifite ubusugire, ubumwe, bubahwa, gikorera hamwe kandi mu buryo buboneye, kandi kigafungurira ishoramari ku isi. Kongo ishaka amahoro nta kubishidikanyaho. Kongo ikorana mu buryo bufatika. Kongo ikurura abafatanyabikorwa badafite ukwiba umutungo wacu. Kongo ishaka kurinda imipaka yayo. Kongo ifite ivugurura rikomeye. Kongo ishaka kurinda abaturage bayo, kandi ikanasaba buri wese kumva ko ari inshingano ye. Ndabizi ko mfite icyizere ko tutagomba kwihangana, tugomba gucika intege. Ndabizi ubabare turimo, ariko ndabizi ndetse n'imbaraga z'abaturage ba Kongo. Amateka ya buri gihe twabonye ubushobozi muri twe ubwacu tugomeza kuba ku murongo ugororotse. Igihe cyose twagerageje kugabanya Kongo ibibazo byayo n'umuhamagaro wacu w'igihe kirekire, byagiye rimwe na rimwe bicirwamo intege. Ni kuri uru rwego rero ntumira buri wese uyu munsi, abaturage ba Kongo, njyewe nanjye ubwanjye, ngo dukore ibi. Mureke dukomeze ukwizera, ariko dukomeze no gusaba ibintu byinshi. Leta igomba kugira icyo ikora byinshi byiza kandi byihuse, ariko igihugu nacyo cyubatswe buri munsi ku nshingano z'umuntu ku giti cye, binyuze mu mbaraga za buri wese n'ubudahemuka bwe bw'inyungu rusange, cyatera imbere. Kuri mwe nshuti nkunda z'itangazamakuru, mureke dukomeze twibaze, dukore iperereza, ducukumbure, maze tumurike ibitagenda neza, bikosorwe mu bwisanzure. Mubikore neza, mubikore kandi mukoresheje kumenya. Muri demokarasi ikwiye, itangazamakuru ntabwo ari umwanzi wa leta, ni umwe mu barinzi ahubwo ba leta. Bagore namwe bagabo, nifuje ko nkoresha aya magambo nk'intangiriro kugira ngo tuherekanye ibitekerezo. Ubu niteguye gusubiza ibibazo byanyu, kandi ndabikora bikoranye icyubahiro rwose n'uwaha itangazamakuru, kandi nk'itangazamakuru ifite ishingiro rikomeye cyane mu kuruhura umutwaro w'abakongomani. Ijambo ndaribahaye, murakoze. Aya magambo Tshisekedi Tshilombo yavugiye imbere y'abanyamakuru bari bagiye kujyana nawe ikiganiro, kandi avuga yeruye neza yuko ngo Kongo ubu ngubu kiri kwitaho cyane gikomeye ngo ni ikijyanye n'iterambere ry'abaturage, umutekano w'abaturage, ubusugire bwa Kongo ikomeye ku isi. Really? Nanjye ni iminsi y'imbere izagitubwira byinshi. Komeze imigiye byiza, amahoro.